Bihe byiza mwese muteze yombi, reka mbasuze kandi bifuze kugubwa neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo. Tugarutse muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro, aho tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umunyakenya akaba n'inzobere kuri politike yo mu karere Patrick Antonio Lumumba yavuze icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo Kinshasa. Ndetse kandi muri amakuru turakomeza ku ngingo ijyanye na MONUSCO, aho bari kwibaza uwaba yarashe ku birindiro by'izingabo za MONUSCO. Turakomeza ndetse no kuyandi makuru avuga ko u Rwanda rurega MONUSCO na SADC kubogamira kuri FARDC mu ntambara iri kuba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ihitana benshi. Ari nabyo tugiye guhiraho, aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres akomeje kugenda yibaza igitero cyakozwe ku ngabo zabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO ubwo ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari igitero cyasize ku itariki 16 Werurwe 2024 harashwe ku birindiro bya MONUSCO. Muri izi ntambara zabaye mu karere ka Sake hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bagizwe n'imitwe itandukanye, harimo Wazalendo, harimo kandi FDLR, abacancuro ba Wagner ndetse n'abandi bagiye batandukanye, no kuvuga na SADC. Hari abasirikare 8 ba MONUSCO bakomerekejwe n'ibisasu byatewe ku birindiro bya MONUSCO. Ibi byaje gutuma Antonio Guterres ahaguruka ashinga gati yibaza waba warakoze ibi. Mu itangazo ryaraye rishyizwe hanze n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye aributsa ko ibitero ingabo za ONU zaje kuba zabungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibangamira iyubahirizwa ry'amahoro ndetse n'amahame agenga uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Brian Haki ntavuga, ariko abateye ibisasu ku birindiro bya MONUSCO gusa Bintou Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye akaba ari nawe ukomeje kuyobora ubu butumwa bwa MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko MONUSCO yiyemeje gushakira amahoro n'umutuzo iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagituye. Hagati ariko amakuru aravuga ko Alliance Fleuve Congo ariyo yaba yihishe inyuma y'ibisasu byarashwe kuri MONUSCO ku itariki 16 Werurwe 2024 nkuko biri gutangazwa. Ndetse we biravuga ko ibi byaba biri guturuka kukuba MONUSCO yarahaye icumbi rishyushye ingabo za FARDC zikomeje kugenda zirasa ku mutwe wa M23. Ibi bigatuma M23 nayo ibotsaho igitutu kugira ngo bareke ibyo bikorwa, dore ko yari yabiyamye. Umuvugizi wa M23 ku bufatanye n'ubundi na Alliance Fleuve Congo, Lawrence Kanyuka, avuga ko ibi biri gukorwa na Kinshasa ari urunana cyangwa se ari ikinamico ry'ubutegetsi, cyane cyane FARDC, FDLR, abacancuro ndetse n'imitwe yindi yitwaje intwaro ingabo z'u Burundi na SADC bakorera hamwe, ngo bikomeje kugenda bituma abenshi bashyira ubuzima bwabo mu kaga biyemeje kurandura ibi bikorwa byabo, ngo bikomeje kugira ingaruka ku bufatanye na MONUSCO, aho abo bavuzwe haraguru bihisha mu bigo bya MONUSCO bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi biremereye, aho bafata ibirwanisho biremereye bakarasa ibisasu mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bitwikiriye ibirindiro bya MONUSCO. Umuvugizi mukuru umunyamabanga w'abibumbye avuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse kugeza umunsi zizengurutswe na Operation Springbok yatangijwe ku itariki mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2023 mu ntumbero yo kugira ngo aka karere kakomeje kugenda karangwamo n'intambara ibi bikorwa bibe byahagarara. Mu itangazo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yongeye gushyira hanze aravuga ko bihanangiriza inyeshyamba zikomeje kwibasira ibirindiro byabo biherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bica intege Operation Springbok. Arasaba kandi ko M23 kuva mu turere twose yigaruriye ko yavamo vuba na bwangu bitarenze 23 Werurwe 2022 ko nyuma yaho hazafatwa izindi ngamba. Aravuga ko kandi barwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 bagomba kureka ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukubahirizwa, ariko agasaba leta ya Kinshasa kubahiriza inzira y'ibiganiro nk'inzira imwe rukumbi ishobora kuba yashyiraho umurongo ngenderwaho kuri ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ariko ikindi nakubwira ko kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda yongeye kwibasira ingabo za MONUSCO ndetse
ndetse yewe na SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bazishinja kubogamira ku ruhande rwa FARDC bakirengagiza uburenganzira bw'abaturage, ndetse yewe abaturage benshi bakaba bajya mu kaga, aho ubuzima bwabo bukomeje kugenda busa naho buri kugana habi. Bakaburira MONUSCO kureka ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushyigikira ingabo z'umwijima nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ahubwo bakareba inyungu za bose, no kuvuga inyungu za rubanda, ibintu MONUSCO itavugaho rumwe, ahubwo kugeza uyu munsi isa naho yavuniye ibiti mu matwi. Bimwe mu byo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bishimira, bavuga ko MONUSCO ngo aricyo ikwiye gukora, ariko leta y'u Rwanda ikavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bishyira habi abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse we ukagaruka no ku bandi baturage, ubwo no kuvuga abatuye Ituri bo mu bwoko bw'abahema bakomeje kugenda babangamirwa n'ingaruka z'ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa, bigira ingaruka ku kazoza ka muntu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru, reka nkubwire ko umuhanga muri politike ndetse n'imitekerereze muri Afurika hari ibyo avuga. Umunyakenya Patrick Roche Otieno yatanze igitekerezo ku ngingo zikwiye kuganirwaho mu biganiro byitezwe by'abakuru b'ibihugu w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bishobora kuba byagira aho bigeza umubano. Patrice Lumumba nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bemeje ko bateguye guhura kugira ngo baganire ku cyazana amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi yemeye kongera kuganira na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu gihe yaraheruka gutangaza ko atazongera guhura na Kagame bakiri hano ku isi, ko ahubwo bazongera guhurira mu ijuru. Ibi nibyo inzobere imaze igihe ikurikirana politike yo mu karere, akaba asanzwe azi n'amateka yako abivugaho. Asanzwe kandi ari umunyamategeko, akaba n'umuyobozi wa Kenya School of Law, aheruka gukora ikiganiro kigaruka ku bibazo by'intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atanga n'inzira ishoboka byakemukamo. Patrice Roche Otieno Lumumba yagaragaje ko ibibazo bya Kongo bifite imizi mu bakoloni, ku buryo ababiligi batigeze bifuza ko iki gihugu kigenga na nyuma y'uko kibona ubwigenge. Yagize ati inkuru ya Kongo ni inkuru y'akababaro, kubera mu myaka y'1950 mu gihe Kongo yari kiri mu bugenzuzi cyangwa se mu biganza by'ubabiligi, ntabwo bari bafite intego yo kuhava. Ubwo ababiligi barekaga ngo Kongo yigenge, bari baracuze imigambi yose ishobora kugira ngo ubu bwigenge butazigera bugera ku ntego. Yakomeje agira ati niyo mpamvu nyuma y'umwaka umwe gusa iki gihugu kibonye ubwigenge, Patrice Lumumba yatangiye gushinjwa gukorana n'abakomuniste ndetse atabwa muri yombi, nyuma aricwa. Ati uburyo bwari bwashyizweho n'ubutumwa Kongo itazigera yunga ubumwe, kubera ko umutungo kamere uri muri icyo gihugu cyangwa se muri Kongo ni mwinshi, ku buryo nta muntu ushaka ko Kongo yunze ubumwe ndetse iri ku murongo. Barashaka Kongo irimo akajagari kugira ngo bakomeze kwiba ubutunzi kamere bwayo. Ku bibazo by'intambara ya M23 n'igisirikare cya FARDC, Patrice Roche Otieno yagaragaje ko byatewe n'ikatwa ry'imipaka ryakorewe i Berlin, ryatumye Kongo yanga kwakira bamwe mu banyekongo nk'abaturage bayo. Ati Kongo kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika iri mu ngaruka z'ishyirwaho ry'imipaka yakatiwe Berlin, kubera ubu buryo imipaka yagabanijwe usanga ubwoko bw'abaturage bumwe hafi y'imipaka. Urugero u Rwanda n'u Burundi ni igihugu cyari kizwi nka Urundi, wasanga abantu bashyizwe mu moko y'abahutu ndetse abandi bashyizwe mu moko y'abatutsi. Abaturage b'abatutsi bakunze kwita abanyamurenge uzabasanga no muri Kongo, ntabwo ari Abanyarwanda ugendeye ku mipaka dufite. Uyu munyamategeko yagaragaje ko ibi byanigeze kugarukwaho na Julius Nyerere wayoboye Tanzania ndetse akaza kugirwa umuhuza mu kibazo cya Kongo. Nyerere yabaye perezida wa Tanzania mu mwaka w'1970, yigeze gusabwa kuba umuhuza
yaravuze ngo iyo tuvuga abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari abanyarwanda n'abanyekongo ugendeye ku mipaka twahawe. Ku bw'iyo mpamvu n'inshingano za guverinoma n'ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa kubafata nk'abanyekongo, kuba afite inkomoko mu Rwanda no Burundi ntabwo babigira abanyarwanda ndetse na nubwo babigira urwitwazo. Yakomeje avuga ko M23 ari abantu bafite inkomoko mu bwoko bw'abatutsi ariko b'abanyekongo. Uyu munsi ntabwo wabwira uti ntabwo muri abanyekongo muri abanyarwanda. Iyi niyo mpamvu ubona ibirego bihoraho ko guverinoma y'u Rwanda ibashyigikiye n'ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo bugakomeza kubihakana, bavuga ko batabashyigikiye. Patrice Rucu Otiono yavuze ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ishoboka mu gihe ibihugu byombi bitashizeho ibiganiro bishobora kuba byahura n'iki kibazo cy'intambara. Ati intambara itifuzwa ariko mu gihe ibaye izinjiramo abaturanyi benshi kandi nimureke ngo abantu bababeshye. Perezida Paul Kagame yavuze ko tudashaka intambara n'imwe ariko ntiyayishozwaho, bizadusaba kwirwanaho kugeza ko umuntu wa nyuma, kandi icyo nicyo kizaba. Kuvuga ko u Rwanda ari agahugu gato wakwigarurira mu minsi mike ntabwo ari byo, kandi dasaba ko guverinoma ya Kinshasa izirikana ibi. Afurika ntabwo ishaka intambara nk'iyo. Patrice Otiono asoza avuga ko ibi byose ari byo byatumye Kongo iba mu ntambara idashira, ariko ko hageze ngo abanyekongo bamenye ukuri na bene bawo babemere. Uyu ati iyo mba mfite ubushobozi bwo kugena ibiganiro bigenerwaho hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame nari kuvuga nti icyambere reka tuganire ibijyanye no kuba abaturanyi beza, reka tuganire amahoro, kandi reka tuganire ku ngingo yo kwemera abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo bakitwa abanyarwanda, reka tubahe amahoro babe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batikanye. Ati tumaze kuganira ibyo twavuga tutireka twambure imbunda abarwanyi bose binjizwe mu gisirikare cya FARDC na polisi, ndetse tugashyiraho na komisiyo zihuriyeho zo kugenzura umutekano wo ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shimiye ko ubu Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ashaka guhura na Perezida Kagame w'u Rwanda Paul Kagame. Hari igihe yavuze ko atazongera guhura na Kagame. Nizeye ko mu byumweru bike hazaba iyo nama hagati y'abo bombi, kandi nizeye ko umwuka mubi uzahita urangira. Akaba agaragaza ibi nk'igisubizo cy'ibibazo byose biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bafata ibirwanisho biremereye bakarasa ibisasu mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bitwikiriye ibirindiro bya MONUSCO. Umuvugizi umukuru umunyamabanga w'abibumbye avuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse kugeza uyu munsi zizengurutswe na Operation Springbok yatangijwe ku itariki mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2023 mu ntumbero yo kugira ngo aka karere kakomeje kugenda karangwamo n'intambara ibi bikorwa bibe byahagarara. Mu itangazo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yongeye gushyira hanze aravuga ko bihanangiriza inyeshyamba zikomeje kwibasira ibirindiro byabo biherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bica intege Operation Springbok. Arasaba kandi ko M23 kuva mu turere twose yigaruriye ko yavamo vuba na bwangu bitarenze 23 Werurwe 2022 ko nyuma yaho hazafatwa izindi ngamba. Aravuga ko kandi barwanya umutwe twaje umwaro wa M23 bagomba kureka ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukubahirizwa, ariko agasaba leta ya Kinshasa kubahiriza inzira y'ibiganiro nk'inzira imwe rukumbi ishobora kuba yashyiraho umurongo ngenderwaho kuri ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ngaho ariko ikindi nakubwira ko kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda yongeye kwibasira ingabo za MONUSCO ndetse yewe na SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bazishinja kubogamira ku ruhande rwa FARDC bakirengagiza uburenganzira bw'abaturage, ndetse yewe abaturage benshi bakaba bajya mu kaga, aho ubuzima bwabo bukomeje kugenda busa naho buri kugana habi. Bakaburira MONUSCO kureka ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushyigikira ingabo z'umwijima nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ahubwo bakareba inyungu za bose, no kuvuga inyungu za rubanda, ibintu MONUSCO itavugaho rumwe, ahubwo kugeza uyu munsi isa naho yavuniye ibiti mu matwi bimwe mu byo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bishimira, bavuga ko MONUSCO ngo aricyo ikwiye gukora, ariko leta y'u Rwanda ikavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bishyira habi abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi
by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse we ukagaruka no ku bandi baturage, ubwo no kuvuga abatuye Ituri bo mu bwoko bw'abahema bakomeje kugenda babangamirwa n'ingaruka z'ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa bigira ingaruka ku kazoza ka muntu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru, reka nkubwire ko umuhanga muri politike ndetse n'imitekerereze muri Afurika hari ibyo avuga. Umunyakenya Patrick Roche Otieno yatanze igitekerezo ku ngingo zikwiye kuganirwaho mu biganiro byitezwe by'abakuru b'ibihugu w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuba byagira aho bigeza umubano. Patrice Lumumba nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bemeje ko bateguye guhura kugira ngo baganire ku cyazana amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi yemeye kongera kuganira na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu gihe yaraheruka gutangaza ko atazongera guhura na Kagame bakirano ku isi, ko ahubwo bazongera guhurira mu ijuru. Ibi nibyo inzobere imaze igihe ikurikirana politike yo mu karere akaba asanzwe azi n'amateka yako abivugaho. Asanzwe kandi ari umunyamategeko akaba n'umuyobozi wa Kenya School of Law, aheruka gukora ikiganiro kigaruka ku bibazo by'intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atanga n'inzira ishoboka byakemukamo. Patrice Roche Otieno Lumumba yagaragaje ko ibibazo bya Kongo bifite imizi mu bakoloni, ku buryo ababiligi batigeze bifuza ko iki gihugu kigenga na nyuma y'uko kibona ubwigenge. Yagize ati inkuru ya Kongo ni inkuru y'akababaro kubera mu myaka y'1950 mu gihe Kongo yari kiri mu bugenzuzi cyangwa se mu biganza by'ububirigi, ntabwo bari bafite intego yo kuhava. Ubwo ababiligi barekaga ngo Kongo yigenge, bari baracuze imigambi yose ishobora kugira ngo ubu bwigenge butazigera bugera ku ntego. Yakomeje agira ati niyo mpamvu nyuma y'umwaka umwe gusa iki gihugu kibonye ubwigenge, Patrice Lumumba yatangiye gushinjwa gukorana n'abakomuniste ndetse atabwa muri yombi nyuma aricwa. Ati uburyo bwari bwashyizweho n'ubutumwa Kongo itazigera yunga ubumwe kubera ko umutungo kamere uri muri icyo gihugu cyangwa se muri Kongo ni mwinshi ku buryo nta muntu ushaka ko Kongo yunze ubumwe ndetse iri ku murongo. Barashaka Kongo irimo akajagari kugira ngo bakomeze kwiba ubutunzi kamere bwayo. Ku bibazo by'intambara ya M23 n'igisirikare cya FARDC, Patrice Roche Otieno yagaragaje ko byatewe n'ikatwa ry'imipaka ryakorewe i Berlin ryatumye Kongo yanga kwakira bamwe mu banyekongo nk'abaturage bayo. Ati Kongo kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika iri mu ngaruka z'ishyirwaho ry'imipaka yakatiwe Berlin kubera ubu buryo imipaka yagabanijwe. Usanga ubwoko bw'abaturage bumwe hafi y'imipaka, urugero u Rwanda n'u Burundi n'igihugu cyari kizwi nka Urundi, wasanga abantu bashyizwe mu moko y'abahutu ndetse abandi bashyizwe mu moko y'abatutsi. Abaturage b'abatutsi bakunze kwita abanyamurenge uzabasanga no muri Kongo ntabwo ari Abanyarwanda ugendeye ku mipaka dufite. Uyu munyamategeko yagaragaje ko ibi byanigeze kugarukwaho na Julius Nyerere wayoboye Tanzania ndetse akaza kugirwa umuhuza mu kibazo cya Kongo. Nyerere yabaye perezida wa Tanzania mu mwaka w'1970, yigeze gusabwa kuba umuhuza. Yaravuze ngo iyo tuvuga abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari Abanyarwanda n'abanyekongo ugendeye ku mipaka twahawe. Ku bw'iyo mpamvu ni inshingano za guverinoma n'ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa kubafata nk'abanyekongo, kuba afite inkomoko mu Rwanda no Burundi ntabwo babigira Abanyarwanda ndetse na nubwo babigira urwitwazo. Yakomeje avuga ko M23 ari abantu bafite inkomoko mu bwoko bw'abatutsi ariko abanyekongo. Uyu munsi ntabwo wabwira uti ntabwo muri Abanyekongo muri Abanyarwanda. Iyi niyo mpamvu ubona ibirego bihoraho ko guverinoma y'u Rwanda ibashyigikiye n'ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo bugakomeza kubihakana, bavuga ko batabashyigikiye. Patrice Roche Otieno yavuze ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ishoboka mu gihe ibihugu byombi bitashizeho ibiganiro bishobora kuba byahura n'iki kibazo cy'intambara. Ati intambara itifuzwa ariko mu gihe ibaye izinjiramo abaturanyi benshi kandi nimureke ngo abantu bababeshye. Perezida Paul Kagame yavuze ko tudashaka intambara n'imwe ariko ntiyayishozwaho, bizadusaba kwirwanaho kugeza ko umuntu wa nyuma kandi icyo nicyo kizaba
kuvuga ko u Rwanda ari igihugu ari agahugu gato wakwigarurira mu minsi mike ntabwo ari byo, kandi dasaba ko guverinoma ya Kinshasa izirikana ibi. Afurika ntabwo ishaka intambara nk'iyo. Patrice Ochotiono asoza avuga ko ibi byose ari byo byatumye Kongo iba mu ntambara idashira, ariko ko hageze ngo abanyekongo bamenye ukuri na bene bawo babemere. Uyu ati iyo mba mfite ubushobozi bwo kugena ibiganiro bigenerwaho hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame, nari kuvuga nti icyambere reka tuganire ibijyanye no kuba abaturanyi beza, reka tuganire amahoro, kandi reka tuganire ku ngingo yo kwemera abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo bakitwa abanyarwanda, reka tubahe amahoro babe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batikanye. Ati tumaze kuganira ibyo twavuga tutireka twambure imbunda abarwanyi bose binjizwe mu gisirikare cya FARDC na polisi, ndetse tugashyiraho na komisiyo zihuriyeho zo kugenzura umutekano wo ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shimiye ko ubu Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ashaka guhura na Perezida Kagame w'u Rwanda Paul Kagame. Hari igihe yavuze ko atazongera guhura na Kagame. Nizeye ko mu byumweru bike hazaba iyo nama hagati y'abo bombi, kandi nizeye ko umwuka mubi uzahita urangira. Akaba agaragaza ibi nk'igisubizo cy'ibibazo byose biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.